bratislavské Inchedy, sledujete Let's Dance, tak to blízko sme ešte neboli. Áno, je to uchvatný pocit a nádherný pocit budete mít i z následujícího tance, protože na parketu je připravená Katarína Knechtová s Tomášem Uváčkem. Dámy a páni, valc. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Well, nothing at all. They got you, baby. They got you, baby. Some people want diamond rings. Some just want never a thing. Everything means nothing if I ain't got you. Katarína Knechtová a Tomáš Uváček. Čím se směješ? Ale tak nič. Ďakujeme pekne za potlesk, boli ste skvelí. Takhle fakt vypadá snad definice šťastného tance a nesmírně elegantního. Strašně se ti to povedlo. Ďakujeme. Za podpory erotického učně z minula, kdy jsme společně rozebírali, ale myslím, že se ti to nesmírně povedlo. A krásná píseň, tu si taky složila. Kde jsi ji složila, ta, která zněla dneska? V Lipanoch. V Lipanoch, ano. Málo kdo ví, že to skutečně složila Kata Knechtová. Tomáši, ty si na tom jak s lekcemi? Jak se učíš? No, s akými? S partnerskými lekcemi. V čom? No, Keď sa spýtal na šariský prízvuk, alebo dajme tomu na nejaké slova z východného Slovenska, tak sa učí veľmi, veľmi rýchlo. Ano, tak zkuste pak i do partnerství, bude to ještě daleko krásnější, ale myslím, že porota bude chválit. Nebo se mýlím, Zdeňku? Určitě budeme chválit, aspoň já za sebe, protože od minula obrovské zlepšení. To se nedá srovnat s tou rumbou. Určitě pomohla i na úvod ta mlha vytvoření atmosféry, ale když se rozplynula, já jsem bedlivě sledoval, ty nášlapy tam skoro vždy byly správně. Jenom na začátku moc pěkný odklon, ke konci už zase je to těžké udržet, zvedly se ramena, trapezy se zaply a trošku ještě, co bych vytkl, v těch pózách bych si představoval větší ladnost a větší plynulost. Jasné. Ja som na chvíľu zhltla jazyk, viete, tak... No, na to je dobré ho vytáhnout. A možná by ti prospělo, kdyby si u toho tance zpívala. Áno, to je Zkus pravda. to. Mala by si. Áno, to skúsim určite. No, vidíš to. Ja neviem, dokedy vám vydrží táto, taká tá adolescentná štilizácia. Dneska to ešte fungovalo. Katka, dneska to fungovalo. Ja už len čakám, jaké bude pasodoble, aké bude tango. Katka, dneska to fungovalo. Profesor Chlopčík sa veľmi jedoval, že mu zakryli nohy hmlou, ale profesor Bednárik bol rád, lebo to bolo ako v mojich muzikáloch, kde bola hmla, hviezdičky a kde ešte pán Ďurovčík tancoval pastierika v 3. rade.
Páni profesori dohovorili, pastierik povie len, že naozaj to držanie je trošičku, preto som dal trošku nižšiu známku, pokrok. A pozerám, a ty si normálne raketa podľa tých, ty tu vyzeráš takú, hráš romantickú devu a ty si normálne sekera. Dneska som za svadobnú tortu. Nie, dneska si za maturantku. Za maturantky Stužkovej. A ja len krátko, ja musím povedať, že áno, v príspevku veľké vrr, ale na tom parkete ja som mala pocit, ako keby si vystúpila z rozprávky. Bolo to prekrásne. Snehulienka, romantické, nežné, všetko, čo tam malo byť, tam dneska bolo. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Krásné hodnocení, ne? Od profesorů i od pastierika. Uvidíme, jaké budou známky, ty budou přeci jenom rozhodovat. Vás čeká Adéla Katarína Knechtová a Tomáš Uváček. Tanec Valc je za námi. Ďakujeme. Katka a Tomáš tancovali valc na skladbu If I Ain't Got You, ktorú teda zložila tak trochu speváčka Alicia Keys. Pieseň dnes večer zaspievala Nataša Džunková. Katke a Tomášovi zasielajte hlasy vo forme prázdnych SMS-iek, a to na číslo 9985. Posielajte SMS-ky tomuto páru, ktorý sa už dostal aj do zákulisia Let's Dance. Vy ste taký pekný. Fakt, ty si sa normálne, vy ste sa vekovo k sebe vizuálne priblížili. Jeden k druhému. Správnym smerom. Veľmi ti to svedčí, Katka. Ďakujem pekne, Adel. Nemusíte sa stlieskať, ako už som aj súvislejšie vety povedala vo svojom živote, ale naozaj hovorím svoj názor. Ste veľmi pekný pár a mám pocit, že si rozumiete, že to celé to akože doberanie sa, alebo teda ty sa veľmi k slovu nedostaneš, ale že to je také... To si len myslíš, Adela, fakt. Lebo Niekedy to je naopak. proste tento váls, to bola fakt krížová cesta. Hlavne preňho a myslím, že rozprával hlavne on. Ja som prestala rozprávať. Tomáš, hovor, aká to bola krížová cesta? No tak 2 dní sme sa nerozprávali. Je to potrebné pre vás? No nie. No vidíš, a Bola potom? to výhoda, takže... Jasné, ako ste si dali vedieť, kedy sú tréningy? Ste to vycítili, ste to. On má veľmi rád techniku, takže posielať SMS-ky mobilným telefónom. Použil mobilný telefón, to je veľmi šikovný mladý muž v tomto prípade. Jasné. Dobre, a toto, že adolescentná štilizácia, ja mám dojem, že ty si taká tá 30-nička s tou 14-ročnou dievčinou v sebe, ktorá občas tak prekvapí, nie? Ja si myslím, že ja mám takého mladého ducha. Máš. Ako stále si ho tak nejak... Niekedy mám pocit, že on je ten starší, ja som tá mladšia, naozaj. A ty ho voláš Uwe? Áno, volám ho UV, lebo je toľko Tomášov v tejto súťaži, že mi to prišlo úplne také veľmi praktické. A to je pekné meno. Ja a predstav si, že už sa tak v tých SMS-kách aj podpisuje. Tvoj UV, alebo UV so smajlíkom. Aha, to z nejakého zlého nemeckého filmu, ale... Ale nie UV, dvojité V, ale iba UV. Ako UV svetlo. Aha, UV svetlo, lebo to bolo v nemeckých knižkách. Wo ist UV? Ja, und UV ist da. Und das ist Ulrike. Ne? Oder Uši. Švercu sagen. Po slovensky. Vráťme sa. Chodím ešte do takej inej práce, kde ma nevidno a je to väčšinou ráno. A tam ti všetci posielajú SMS-ky. Naozaj? Wow. Na 9985. Takže pozdravujeme aj za tohto zamestnávateľa a uvidíme, zistíme, čo... Uvidíme. A teraz Tomášovi nám vrela žila na čele. Teraz nemáš ty žilu. Máte spoločnú žilu. A teraz nás zaujíma, čo povie Jozef Bednárik, alebo čo povie teda jeho lopárik. Tak, lopárik hovorí 5. Zdeněk Chlapčík. 5. Dara. 5. Pastierik. 4. Pastierik. V treťom rade zle videla si. Máme 19 stupňov, som už chcela povedať, bodov. A v tabulke to vystačí na prvé miesto. Katka a Tomáš. Ďakujeme. Ďakujeme. Ahoj.